Anyang laki din! Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wen, agluto akto kalpasan ti panaglabak. Agluto ka ba ikit di Sakan to aglaba kalpasan ti panagluto. At dapay ngamin ti papanak inton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang ti agluto. Ape asyak ti iba unmukit ka ba ilam nga ramidin dayta. Kas makita mo't, ado pa'y timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mo't Amumot asyak tinasapa ang nagriing itay. Taintulod ko pa'y ti anak ta iti pagadalan. Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot? Bakit? Trabaho ti babae tagluto. Anyang arod ti kayat mo? Mabambanugak ditoy, ket sika agil ilad ka lang dita. Awan mo't nga ron ti pagtrabahowak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una agpay ti aglaba, tamangan numasapa man ng titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. Ato yan ti order mo, aputo, Mari Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mari. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari. Saan mo't amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo ngay. Ada nabirukan na, pagtrabahuan na. Napan iti ayan ti gayem na, Mari. Imbis at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da di at tao. Kabailam mo't, aramidam Una na akanya. Una yun, Mari. Uray ka ba alam? Tulungan na kalata humamat Nairawamon, Mare. Manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga ang Mari. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mike. Kumusta ka matindi ka, Jake, anak ko? Amangan mo't nga mabambanog ka unay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo. Kasanumot ngamin, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, di matmatgadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos, awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo into no may alawas. Lukas na, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagbanding kayo magkadagiti kakabsat mo. No apay ngamin nga ada ka di ka O sige, Nanang. Agbiyahe ak nga road dadagaw intong bigat. Agim-impake ka mo't, Jake. Imbawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay ti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid kami ni Manang. Apay mo't adi mo imbagbaga kanya. Manong nga aldaw mo ngay inyay. Ijak pa'y sigurado. Depende Agtiksak to ka. Ayun gayam. Ikanak man iti pagplitik. Awan apulos ti kwartam dita kanya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagplitik tapno makapagrubwata kon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga numabayaganak ijay. Gat amumot nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kitinatangkan pruta, Shirley anak kao. Agyaman aklaunay tatang. Dakkel atulong day takada kami. Day, ti asawam kay. Napan ka din nagtrabaho? Ay natatang. Dayjay pay laeng matikunayo. Sadot dayjay. Manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay katayan na nga rudan. Diyak mat makita. Nagawid ijay lugar da. Tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay kita apayasaan kayo asimuro titi apukaw.
Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diyamat lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apa kay stress ak no addaman ng timangag ko. Wala. Ngam intugot na kayo kumamot Tapno maam-am muna kayo bahit dagiti pamilya na Kasano nga road tatang, kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mare Shirley. Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day taajek, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita, nagawid manen iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, Mare. Makapauma nga rod mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan mo't ti kuna na nga agunay. Siya mo't amin nun. No syakla ang ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, Mare. Wan nga rod mare. Makapauma nga rod. Uray deta tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti may tulong na, Mare. Ay, awan mare. No adda dito'y balay, agil ilad laeng. Kas itisigod boy-boyaan naklaeng agungunay. Manu atawanen nakasta mare. Maum-uma akmeten. Iso lang nga iso, ireklamo. Awan ka dita aramiden nyo itatatang. Awanan anak ko. Naiwayway kumutain tinuang kao. No, okay lang ang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa lang ang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdi ala ka na yun ti aramid. Kas kala di mabambandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbisin kami iti anak ko. Ay, sa bagay matkit di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong daya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag ti parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang dayjay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa dino walang tinagkapwam. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan man yung ti bibiyang mo maibus. Awan nga ro ti pagtrabaho bakit? Kasano kumaamaadaan ka iti trabaho? Kat kasama ter aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimpagking ka, bakit? Tada ti pagtrabaho Lisya ngayon. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabaho ta ibirbirok ko. No sa anak ng agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bisain. Pangasim man, di na arang-rangan. Napampanlo ka nagbiyahe na. Kasta nga raw, agil-ilad ka lang dita. Awan mo ti ko na mga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makauma mo ti kastoy. Siyakla ka na yun ng tiyagong kunay dito'y balay. Ha? Una yan. Inyang kalaki din. Kita man nakaturog pa lang data. Inayadong mo't Anyat orasan, Jay. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidang. Na, sa paam ti agreeng. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga. Nauma akon iti kastang aramidang.
Saan agapot agul uli magdatao kat kastamatan. Diya ka mo king ka. Nagkatulakit di mo nga ibagabaga. Anyalaki di mo ta. Saan agapot makitkitam akabalak nga aramiden ti amin kat di ka matan tumulong. Siyak lang aruden ti kaasi nga ag side-sideline tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam nga gluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanyak. Di mo pa'y maaramid mag. Nagapa kayon samot manan ka ni Jake Mare. Wan mare, bigbigatan manin nga agong ungutak. Ay, naapo aya. Nagden na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngamni, siyak lang ang magayam ti agsak sakripisyo para iti pamilya mi. Wen tamo na akabailam Mare. Nagagat kalaunay ngamen. Dayta nga rod, mare. Aramidat ti amin para iti pamilya. Ngam saan mat amabalin, asyak la ka na yun noon, mare. Ipudno Mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Dayta ti saan ama panunot nila kay ko, mare. Idi na minsan anagawit ije balay. Bagi na laang ti insangpet na. Awan mat ti kuna na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Tanalaklak at ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa ngayon tugot, Mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, mare. Ipadas mo man, ti saan nga trabaho, Mare? Kitaam na niya ti aramiden na, no awanan ti kanan niyo. Apa yan, Shirley? Awan ti plano maglutaw. Agtugtugaw ka mo ilang dinan. Awan mailuto. Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudon day tangay, bakit? Ay, diya mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matan. Manu atawanen asyak tagsak sakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudaan. Pag inanaanak man mag. Una yan, tagas tayo mapaspasama ka. Day, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno agtrabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awang matrabaho na? Tapno mapilitan nga agsapol Narigat mo't ano siya kakanayon. No saan kay nga trabaho adwa? Awan Agbisain ti pamilyayaw. Ay adamot din akin ni Jake tatang no ipalubos na ang mapasamak dayt na. Inyalakit din. Nabanuga mo't tatang. Kasapulak mo't tina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makitkita na nga agan-ano sa. Awan mo't tanti ko na nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod nga minday ta kumarim. Apay ni Kumari Shirley. Di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyan ka mo. Nanya tikinan na. Saan matakas diya sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas la robot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamat ati aramidam. Tulungan ni bakit mo. Tano iso akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyan kahit mo asawan? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si kati lalaki. Si kakumati mangidaulo iti pamilyayo. Lukasta. Nag-istorya gayam kin ka dayta, Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ki ulong.
Kunak man no trabaho, tinapan mo biniro. Istorya magayam kan kumarim ti mapaspasamak dito'y balay. Wala, taiso dalaang matken ni tatang ti pangibagbaga ak iti sakit tinakam ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po tanagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakam mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, nanang. Nakaawag ka nga, Jake, anak ko. Mag-awidaksan dita nanang. Apay, ada ka di tinapasamak dita? Makapaumamot nga minan dito'y. At sika ano kahit mo ti agawid. Ada mo ti balay apagawidam ditoy. Wan nanang. Okay ka lang? Kumusta mo ti kasasaad mo dita? Ibagakto ka na kayo nung makaawidak nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay, kat wala. Talagang agawidak. Wala. Asino ti bot-bot nga. Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na dayjay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti ramidan na. Imawag kininanang na idirabihe. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit dinakasta. Kaslawan na pasama? Sana bali mare, sa anak amabuteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya. Ha? Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare. Makatawad ang tinapalabas sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsuble, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti dayja at tao, tatang. Ne, saan mabalin ti kasta anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay natatang, idi pa'y nga isyo dayta. Manun ti tawon ti anak mi. Manumeten atawon ti napalabas. Apay, saan nga tayo binagpagaan da kiti dadakkel na? Konsintidur ti inana dayja, tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta anak ko. Narigat matlaang no adda nga agpayso di tabalay. Ngam di na amo ti tumulong, tatang. Ad-adda ang maestresak no kasta na bambanugak. Kat makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako namang namnama, mare? Awan, ti plano na nga agbalbalew, tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti daw-dawat kan kwa na? Ti kanyak laeng katulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris da dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan, tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay? Agsubli akong bakit? Kailiw kayo ni anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas kan groceries. Abas tutay iti makabulan. Dahito mo swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh, No para kanya katdakkel agatad dayta. inurnong ko bakit? Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabanog ang makilablaba? Ha? Anya nga rodan ti plano? Ay, agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidegak laeng kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. Adda iti ayan ni Lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabitlaan nga ro bakit? Tamang ipapudot ak iti kape. Ada insangput ko tinapay. Iso ti ikapita, mabitlaan nga. Ay, alaman nga rod.
agyaman naklaunay. Anyati ko naman ako. Nagawid ni Jack tita Balaya. Uwan, tatang, dakkel mo tinagbaliwan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublian. Mas daawak nga rod, tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo ti agluto. Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo iti biyag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Daytoy ti para iti kuryente. Daytoy met ti para iti danom. Daytoy met ti para iti sidaan itanga aldaw. Nay, Bosyong, adun sakit iti napasadaam iti jipita. Nagadumot ti bilbilang ang akwartam. Anya laki din. Wen, nakabudget amin dayta. Adda ditan ti bayad ti kuryente, kandanom. Kastamatan ti igatang mo iti kanenta itangal daw. Anya ngay daytoy inlasin mo akwarta dito'y lamisaan, Bosyong. Nakabudget mo't dayta, Imelda. Anya ngay team budget mo. Alkat, paggatang ko mo't iti arak dayta, bakit? Anya, oray ti paggatang mo iti arak, nakabudget. Katuan, bakit? Dayta lang arudan ti pagragsakak. Anya laki din. Unangam nagadumutan tim budget mo para iti arak mo. Basit laeng dayta, bakit? Nay, dapat sa bali akwarta dito'y Bosyong. Para iti anya dayto'y akwarta. Nakabudget mo't laeng dayta, Imelda. Anya kumangay ti budgetam. Pagsugal ko mo't dayta akwarta, bakit? Anya, oray ti pagsugal mo nakabudget. Wen, anya laki din. Di ka kadimadanagan, tadamot kwartam. Nimat ikaw ti lumabas di taparangan. Kat agsagsagaw isaw. Malala. Rumuarak beet, bakit? Umunakan tulatan amangan. Sa dino ti papanambo siyang. Mapanak ag budget mail, iji pa kanal. Nanang, apay, napanan ni tatang. Rimor mo't la adagos. Mapan ka no ag budget mil ijay pakanan anak ko. Anyang ag-budget meal? Mabalin mat amangan langan diti balahiyo ni tatang. Jakman amukin ni tatang mo anak ko. Agpagatang iti naimas asidan. Ngumsan mat amangan dito'y balay. Takanayon mo't amapan ag budget mil ijay pakanan. Kasanon, deg may kayo manin amangan, nanang. Uwanan na. Kanayon mo't ngamin arumor ni tatang mo numalpasan ang nagpasada iti jay. Duaman na budget mail, ading dani ka. Wan, Tata Bosyong. Duamat din asabaw, ading. Mabitla nga ron, Tata Bosyong. Nagpintas ni Danica. Nagalas mo ti busis na. Kasla karag. Shh! Daytang hiwat mo, ikaw. Kursunada ni Danica. Armagsaa. Anya, ay adala nga rudin asawam. Armang pailaan ni Danica kasla karag ti busis na. Di mo man sang kaulit na kaslakarag ti boses na. Saan abalin na kaslakarag? Tinapatay, kasla artista ti rupa na. Kasaritag tuman anaimbag no malpas tamangan ikaw. Apay ngayon awis nak nagsarita ta dito'y sirok ti kayo, Tata Bosyong. Adala ko makayat ko nga ibagakin ka. Danica.
Anya day natatabosyong. Adda ka din kaayan-ayat mo? Awan pa'y tatabosyong. Ay, nasayaat nga rod no kasta, adeng. Nung ay lakay, ti agdaton ken ka. Adda ka din namnaman, ha? Depende, tatabosyong. Anya depende, dani ka. Basta dalaki di kwarta na. Mayatak nagparam ken ka na. Ay, saan aparikot na ita, dani ka. Adda kwarta, iso nga agdato na kung ken ka. Agtaw ti budget para itangal daw, Imelda. Ha, nagsapa kamutan anang tad iti kwarta kanyak, busyong. Uwan, bakit? Kakaiso na nga dumadan tinapasadag ita. Nasayaat nga rod no kasta lakay. Ay mabit lang, tayo nakmangisagan ay ti kanam. Ay sanain, rumwarak mo't lama pa nagpasada ita, Imelda. Kunak man no naggarahi kan. Ay, saan pa ay? Indagas ko lakin ka ti budget ta para itangal daw. Ay katmangan ka pa ya. Saanan ko naklangarudan, bakit? Mapanagla ag budget milay na di pakanan. Ha, tunggal lumabas iti paraangan ni ikaw agsagsagawi sa'yo. Nay, mapanag agpasadan, bakit? Pamunakan to namagan, ag budget milak lang na di pakanan. Ay, ikaw, si Kaman ti mangibagakin ni Dani ka ngay ayatay. Mabainak sa kinkwana. Pagbainam ko mangay, busyong. Si kalatan ti mangibagakin kwa na ngay ayatem. Kabailang na ta? Ay, wen. Kabailam day ta. Andaitan, umasidagan dito ayanta, ikaw. Anya ti orderyo tatabosyong. Tataikong. Ay, ayatin nakakano ni busyong. Anya? Kunak man no siya ti mangibagakin kwa na day ta. Nagbayag kamot ang mangibaga. Di siya kaon. Narabak kayo talaga. Saan kami amang rabrabak, Danika? Pudnaw din nangagmaw nga imbaga ni ikaw. At nakadimot laang namnama ti gayam kaw. Dani ka. Depende. Anya dipinday. Depende no ikanak iti kwarta na. Busyong. Ikam ka no iti kwartana. Wen, nangagaw. Si kamot ada sumungsungbat. Salbag ka. Ay, wen, ada kwartak ading Danika. Awisan ka nga agdate no madamdama. At iti kwarta, bakit? Ha? Ikanak manan iti kwarta, busyong. Nagsingpot kamutan lakay. Kakaiso na nga duman ang tinapasadag ita. Igatang ko ka di amin day tao iitisidan. Ay kat makamu ka, no igatang mo amin, bakit? Nawadwad mo day ta kwartakat. Gumatang ka mo't iti baro apan time. Ha? Ayun ngagpaiso, busyong. Nalawlawan ti garter dagiti pantig. Wen, detay may sa dosinan ti katangam apan time. Tapno ado ti pagsisinoblatam. Awan lakay. Agyaman. Ay busyong, agring ka. Apay ka di aya, bakit? Nabanhugak ang nagpasada iti Jay. Ay na, barbaron ti pantig. Insuot ko adagosan. Anya, insuot mo adagosan. Kat di mo pa'y matlinabaan. Saanan? Nakasupot mo iti ginatang ka. Kitaam namin na. Nan. Kita man. Aha. Apay data, Imelda. Apay nagmulagat ka nakakita iti pantig. Ay. Anya klase ti panti data, Imelda. Makikita mo data ping-ping ti obot mau. Tibak day ti apanti, busyong. Yew! Nagalas! Ay, nagalas, Imelda. Saan mo abagay data pantay? Sumardeng ka man, busyong. Kayat mo ba't lakitain? Magkanda ko na. Ay, maturog ak kidain, Imelda. Day talata mo maramidan. Anya. Nagarbusar ka pa, isakbay amapan kagpasada iti Jeep lakay. Saanan, bakit?
At damot budget melody pakanan. Unangam nakaluto ako iti pagarmo saram. Ha, lumabas manan ijay paraangan ni ikaw. Agsagsagawi si humanan. Sige, bakit? Mapanak agpasadan, si kalatan ti agar mo saan. Kaya't mo asawan, sinungbatan na kanila ni ka, Busyong? Wen, ikaw. Datalaang ti makamaw, ababaik ni Danica. Nyalaki din, danag mo na ya, Busyong. Agbesprinta, Wen, agbisprinta, Busyong. Agkari ka, adi mo ibagbagakin ni Imelda nga da babaek. Wen, jak ibagbaga. Anya taramidakan ka, no di kagtungpal. Ay, oray tanugan na kiti mamitlo iti rupa. Imbagam data, Wen, nenenenenay, ay sumunga din ni Danica. Agdit kayaon, Busyong. Wow! Nagpintas talaga ni Danica. Oray la agya kayak ti patong na amag na. Nanang, apay nga imalatiw kayo dito'y balay. Ay, sapsapulak ni tatang mo, anak ko. Apay adito'y balay mi, ti pang sapulan nyo ka ni tatang. Kunak ano imay dito ni tatang mo. Maluman, ngam saan mo nga gawin. Nalabit nga agpaspasada pa'y laang iti jeep, Rumbang kumaan nagkarahin iti kastoy nga oras ni tatang mo. Di kayo unay agdanag, nanang. Agawit mo't laang ni tatang iti balay. Mabit laang, nanang. Adagayam itid ko kada kayo. Anya day ta, Joanna. Ikan kayo iti sidaan nyo kan ni tatang. Ay saan anak ko? Saan aparikot kada kami ti sidaan? Takanayon nga ibadbajitan ni tatang mo. Day tamo ti pagkayatakin ni tatang mo. Tanalaing nga agi budget. Uray pa'y nanang. Alaan nyo latan ti sidaan. Saan na bale? Tado mo di linuto ka sidaan may kanila kay ko. Dahito ti budget para ti silaw. Dahito'y mat ti budget para ti makmakan. Dahito'y mat ti budget para ti arakaw. Anya, ibadbajitan manan ti paggatang mo iti arak. Ay katuwan, bakit? Anya laki din. Di ka kadi madanagan, ta sa anak mat nyagbartay. At dapay matinlasin mo dito'y akwarta. Para iti budget meal dayta, bakit? Anya, apay-pay lang amen nga ag-budget meal ka. Kat adda lang arudan ti makmakan dito'y balay. Sa bali laang ti makmakan dito'y balay, Sa bali laang mat ti makmakan ni Jeruar. Anya, Narigat mat nga men, no kanayon latan niya adobo ti sidaak, bakit? Ag sidaak mat iti lopo ti manok, anya. Ha? Agsagsagawisiw manan ni ikaw nga lumabas di taparangan. Sige, bakit? Rumwarak, be. Siya na balay, nabingay-bingay ko matan, tinapasadaa. Sika, ti kanayo na partner ka, ikaw. Isuadi mo ibagbagakin ni Imelda tipod now. Anya laki din. Wen ka day. Basta no nagsagawi siwak, amumlatan na rumwarta manan. Wen, amukon day ta, ikaw. Kasano ngay? Mapanta ka day, ijay dagos dadani ka. Wen, ikaw. Agimot tayo ti arak iti dagos na. Aginom tayo man kiday. Wen na, Busyong. Siya kaun ti makamaw iti pulutan. Daklayang pagarapan, napigsa ka kaya mga ginomiti arak. Dali ka. Saan met, bosyong? Nabartag ka mo tayo, Busyong. Basit pailaang ti ininom tayo nga arak. Kabailan mi pailaang ka ni Danica ti uminom. Ang nabartag ka mo tayo. Awan na kiti kondisyon. Ikong. Iso nalakakla mabartag kita. Aya. Iso nga dumog kon dito Kamisan. Talaga dyan akong kabalan pa iti uminom iti arak. Nagdumog mo't nagpaison ni Busyong. Ay, duwa talang na nabatay, Danica.
Ikong. Nagkapoy matgayam ti kayam mo nga aginam. Wan nga raw. Nadya kaya tante kas kankuan na ikong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, dani ka. Sikan ti kayat ko. Ikong. Anya? Oh my God, Ikong. Ha? Naprosan mo ti lulupok, dani ka. Sa baling amin ti ugalik. No, mabarta ka, Ikong. Iso nga, oh my God. Kasanon ni Busyong? Nakatorok. Batan. Iso asi kalangan. Ikong. Anya? Ay, kababain pa ikitin kinidani kay grabe. Nakaturog ak matan ikaw. Ha? Sapay kayat ko abarte kan, tapno maaramid ko ti kayat ko kinkwana. Ngam sayang, tasak mo tinabartal. Ha? Amam, ikaw. Sak siguro ti kagasatan alalakay, numaikutak ni Danica. Ha? Apay akan na yun hati sungsungbat mo kanyak, ikaw. Ha? Awahan, Busyong. Agam sa nabalay. Adanto pa'y sa balay agundaway. Maikutak tumat laing dayjay a babae. Dayjay. Nagkuyo ganda Busyong kan ikaw. Mas daawak lang amain. Tatunggal lumabas ni ikaw ijay parangan. Agsagsagaw isaw. Ay, adalakit di saan anasaya at ngar aramidin da. Limad asurutat dagiti aggayam. Kukuha mo day ta kwarta, Danica. Nagadumatan day ti akwarta, Tata Bosyong. Basila day ta gata, Danica. Nakabudget day ta para ken ka. Busyong. Di nagman kalbi-kalbitan ikaw. Busyong, kunak ni. Ay, delikadaon. Danica. Ay, sus. Antoy pa iti kanayunan ti kwartang hinted ko ken ka. Awate maon, kukuha mo day ta. Agyamalak, Tata Bosyong. Nagpintas ka. Danica, Pinat patamatan timak, Tata Bosyong. gaputa. Ay ayaten ka. Adagayang babae, ma. Ikaw! Sigamat kayang bakit? Ay, Wan! Itayak pa yan nakatakdan dito'y likudam. Bulbuyan, kandang-danggak, tibagbagam, iti da ito'y ababay. Anya! Naspak. Itay ka pa'y ngamin akalkalbitan. Ngam di nakmiti kaskasaw, Busyong. Anya! Agawid ta ni Jay Balay. Kat ako kusam amin ang nagargarat mau. Kat pumanaw kan. Anya! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo, Tata. Di ka nagsaupay, babae. Siya ti asawa na ikaw, yalaklakayan. Anya, iso matlagayam akanayon ka nga umay mangan dito'y pakanan. Kasabali matgayam a budget melti bagbagam. Pakawanan na, Imelda, bakit? Ay, sorry! Laklakayan ka lang arudan. Ang babae ka pa lang. Ang sinatalangan. Katay tuyan a budget melti ka balay mau. Ay, sana! Pagawanan na kon bakit? Saanin ang maulit tinaramid ka? Si Kati ay ayatek. I love you, Imelda. Agbalbalew ka nagsingsing putakam. Basta di nag-isinsin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Isagani Yalong Buliser,
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Kahit ti mapanmangan dita restaurant. Kano dito iti kanayong kapangpanganan, tanalaka ti budget meal da. Baka umati waitress da. Ay, unay. Uray tanalaka ti lako da. Umay kakiday pa rin. Diyak nga rog kahit ti bakit a waitress. Ijaya kong passport amangan. Nangina dita passport pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan mo bakit ti ag-serve a waitress. Ay, Orlan, anya ti order mo? Jay man budget meal na. May saan natang, kan may sa akarne. Agpili ka na iti kayat mo. Una na. Antilatan tiyawag mo kanyak. Bumakit ak alalo no na ti bagpagam. Ay, sige yantay. Ay, jay ngay kadwam. Kunak man no dwa kayo amangan. Ijay ka no fast food ti kaya napanganan antay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padaklaing mo't ang minimum ti mauawan na sweldo na antay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Ditamot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan. Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ado nga main ako na am ti kakumpitin siyam. Dagiti kaarubak a karinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan nga min ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na laka di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umay mangan. Sapay no maminsan, malipatam ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga-alana ngayap apros mo ni tabagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amala daw amalukatan di karinderya. Uray man pa no sikat ti kasasapa namang lukat no awang customer mo. Tawa mo na pintas a waitress mo. Awan serbina. Ay umay kayon, nalakalaang ti budget meal ko. 50 laang. May kayon. Awan matla ti umay a customer uray agayabak. Mapanda amin di tabangir. Taadamot waitress da napipintas. Adak manan antay. Ay naimbag man taadda ka Orlan. Sikati umuna a customer ko. Unay mo tao mo na customer mo nantay. Awan pa'y talaga ti customer ko. Kita man dita karubak a karinderya na puno da. Ay, no siya kanday. Jay nalaka amakan, ti birbiro ka. Agpili kan, nuan niya ti kayat mo a budget mail. Ta iserve code. Pare, sa dino tinanganamital daw? San ka na nga inawis, tamo ka di mo magkatyo may mga na karinderya pang panganak paray. Ijay ka man nanangan, ijay ayan ti bakay. Antik da jay, oh. Anti mo na, tas ika akanayon ti customer na. Padasam nga may muti mga na, dita. Tanalaka ti budget meal da. Ay na, diyak nga rog kaya ti bakit amang serve iti kanag. Maawa na anak iti ganas na mga amparay. Pudno ti bagbagakan ka, so patsin na. Mapirdi man ang dagitoy saan analako asidaan. Malugi ak manan no kastoy laang. Diyak maparwar jay baybayad ko iti abang ko dito'y apwistaw. Nana, naimbag amalam mo. Mangan ka ka di balasan ko. Nalakalaang ti budget meal alakok dito'y. 50 laang. Agorder kan. Sa anak nga agorder, Nana. Umayak ko maagaplay a waitress mo. Ha? Aywan Talaga ka sa pulak ti waitress. Anya tinagan mo? Alma tinagan ko, Nana. Manungay titawan mo. Balasan ka pa'y kaday. Kun taga-ano ka? 20 ko, Nana. Balasang akpay. Dituyak ili nga agigan. Kasta ka de. Sige, mangrugi ka nga rudan intun bigat.
waitress mo kunam bakay. Aday may nag-apply ije karinderya. Napintas abalasang. Napudaw. Kan atid dog tibuok na. Ay, umadungar o din ti customer mo, ano kasta? Ay, sapay kuma. Kit-kitaak nga rod kat adayo napimpintas ni Alma. Kadagiti daduma a waitress, dagiti kaaruba. Anya ti order yung Manong? Mabait lang manang ha. Itad ko pa'y ti order ni Manong. Eh na Alma, kalaat mat nga imado dagiti customer tan. Saan ka di akas to'y kaado ti customer mo idi, auntie? Ay pasaray maperperde dagiti lutlutwag asidaan. Ay, aguri auntie. Taiserbak pa'y dagiti agsangpet a customer. Dito, iti pagbayadan. Budget meal ka di kan ka, sir. Ay, nalakalain, sir. 50 laang ti budget meal mi dito. Aday ta di bank book mo. Pagyaman manang, ta hindi pusit mo manan yes sweldo. Deposit kala, deposit. Di kamot lamangas asawan. Yan laki din na yan ni manang. Ne, apay, dakas aya nga ipalagip ko kan ka. Lumaklakay kan. An-an mo, dita nagado a deposit mo. Noawan mo ti pamilyam. Adan tulat tamot. Manang. Kasano nga addan tulat ta. Kat di kamot ngamin ammo ti agaram. Adda balasang akaruba tayo. Ipadlaw na pa yan nga gusto kan ka. Ngam di mo mat ngamin ammo nga arman. Kurso nada ni Juana manang. Nasingpot ni Juana. Awan makunam kan Juana. Nugagatla ang ti pagsasaritaan. Alam manang, ina ko nagtrabaho. Ay na, agkita kan iti armang mabalasang. Narigat ti agbaak. Daw sa manan na baray. Awampay, adayo pay. Apay, mabising kan? Mabisina nga ruday. Sana ka mabalin ang malabsan ti bisay. Tagsaraw ti tiyang ko. Agpada iti sakay. Kung na di doktor, rumbang ang mga anak ito sa tunga oras. Dahita kinakuripo mau. An-anusan ti mangan iti budget mail asag 50. Yan laki din na ya paray. Huwag ti dakes na di budget mail akang ka na. Tanala ka. Kin mabsog ka pay. Dapat libre adiguna sabaw. Di mo kaya't amaksayan ti kwartam. Mas kay kaya't ko nga min di budget mail ta adda nating na. Ay mga taman mo madamdama iti pang panganak apaspod. Jaya latan ka rin diriya paray. Ija yan ti bakit? Di ka lama uma. Uray bakit ata naimas mo ti panagluto na paray. Di mo lamaw no malagip na bugwan dagiti ilutluto na si Daan. Panagkunak, agkabawan da dya bakal. Wan Manang, aguray ka lang ta iserve ko pa'y ti order ni Manong. Antay, agurderak man. Orlan, nasaya at taadakan. Alma, una ang payman nga iserban ni Orlan ta isuti-suki ta ditoy. Anya ti order mo, Manong? Ay sos. Apay nakastoy mo tinti panagpitik to'y pusok. Kasla aglag-tulag tumutay. Manong, anya ti order mo? Orlan. Hoy, Orlan. Apay antay. Itay pa'y adamdamagan ni Alma no anya ti order mo. Nakakita kamutlatan kan kwa na. Ala ni Manong, apay, agan ano ka? Kurang kan samot iditurog idirabi Orlan. Ay, naglapsatin na ito awitris mo, antay. Ay namangan kapay. Madamdaman taon ti panagamamuyo kini Alma. Nagbiit an na ibus jila ko ta asidaan, auntie. Nagadumat ngamin manen ti customer. Ay na, uwang nga rod. Manipod imay ka, imado ti customer. Kasta ka di? Ang ti pakasdaawak unay. Ni Orlan, kaslaada kayat asawan ti kadapereng nakan ka. Sino nga Orlan? Di ngay naka-uniform a customer ta. Di nakutong anatayag nga adda siding na ijay timid na?
Wan, Orlan tinagan na dayjay. Among ka de, isulaang ti customer ko manipod ng rugiak ditoy a karinderya. Kasta ka di, auntie. Mangup-opisina dayjay di ta kapitulyo. Ang jakman na nadamdamag no barupay. Apay ko manubarupay. Ay, yamam mo ka balasang ka, barumat ni Orlan. Papanan na ngay. Ala ni auntie, tilay bagbagana. Ituloy ko man lang ang taginaw. Pare Orlan, anya ti mapaspasamak yung kamay. Ha? Apay paray? Nagadayo ti turong da kita matam. Nadalang pampanunotag paray. Anya mo ti pampanunutom, may? Jay, nakita ka nagpinta sa balasang paray. Diyak mo malipatan ti rupanan. Uy, good news deta. Saan ka mo gayam abakla? Kanya bakla mo nga bagbagam mo. Gusto ka mo gayam iti babae. Ay, talagang nga gusto ak paray. Napili ak nga man iti babae. Nga ayatak. Gat ita, nasara ka mo di babae, aparagan ka. Alma kanukay, tinagan na paray. Nakakita mo ngay. Di karinderya apang panganak. Ijay ayan ti budget meal. Wun paray, at the waitress ijay anapintas. Nangalaan nga ti bagat iti waitress na. Ang nasayat mo. Ay, kastoy sa tirik na ti mainlab paray. Kasa talaga nagits mo. Agayat kan. Iso congrats. Di naman kabkablawan ta. Jack amon o kaya na mo ni Alma. Ay kapay kumaadi nakakayat. Baro kun pogi ka mo. Ha? Nakutong kalaang. Ang mayat ti pamagim. Arma mo. So ka di dahi ta akarinderya ti pangpanganam iti budget meal pare. Wun paray, iso dahi ta. Napumpuno mo. At kagayam ni Alma, iso ti mang papaado ti customer. Ayun na. Kita man tilang na. Dadyan iso dahi agsaserve. Ay, no. Dalagang Pilipina pare. Muri na. Nagpintas. Kunak to, magking ka paray. Ay na. No baruak pa ilaan. Siya kung ti mangaram kin kwa na. Ay, di ka sasawi ti kasta paray. Jesus. Tasyak ti mo na nakasirpat king kwa na. No baruak, kunhap. Kasan mo nga tayo, diskar dyan ni Alma. Ay, kita aglagan ka. Aglaglag tundoy pusok paray. Tigidig my heart ko na. Ni, tapay nga mo may paray. Kastak mo't hindi nagayatak ka ni misis ko. Ay, Jack pa yun makaturturog iti rabi paray. Ay, kasan mo nga tayo ito yan? Paray, may salang ti solusyon iti problema. Ha? Anya kay paray? Yibkas mo ati ayat Amerikrik nam. No ngay paayon na. Ura yun basta tinapatag. May yibkas mo tirik nam ken kwa na. No ngay na to? Maibagam ti kastoy na. Ayatan ka, Alma. Anya? Mas daawak man, Alma. Saan nga may nangan dito yung karinderya ni Orlan ita? Jay ko nam asukim abaro, auntie. Kat no nakitak mat ida itay anakatakder gita igid. Ada kadwa na alalaki. Katrabahuan na siguro dayjay. Apay nga ta, saan da nga imay nangan? Ado nga minti customer tayo itay, auntie. Natalyaw ko laang ida. Pimanaw damat adagos. Apay ngay ngatan. Sa balin sa mo tinapandananganan. Apay ngay nga ta, auntie. Sa apay planok ngayam ammo kakankwana. Kaya't nakadimot kat may saak laang mat a waitress. Ay na Alma, awan pilpilian ti ayat. Oy, Orlan, Apay manang? anya ti pampanunutam? Itay kapay nga ay ayaban amangan tayon. Ha? Di na ka di mangmangag? Ay, apay mangantayo na ayaman manang? Wan, nakasango kami aminan iji lamisaan. Si kalaang ang tiur-urahin mi. Anya yan ti problema. Manang, agayataksan. Eh di wow, naragsakak man anak ang ngag iti dayta nga imbagam. Italaang anang ngag kunaytakan ka. Asino ti babae ngay ayatam? Alma tinagan na. Amo no, kasano nga ibaga tirik na king kwa na manang. Ay kat, diskartya mon
Ha? Apay day di tatang, nagado ti chicks na. Dimla tinawid, ti kina playboy na. Kaya't yung asawan, tata. Agmay-may saak ita dito'y karinderya. Uwan Alma, tagtrangkaso niyan time. Di na kabailan ti bumaangaon. Ay, kaasimat Nga mas kaasi ak ang mga sikaso kadagiti ado a customer inton madamdama, tata. Ay, kaduan ka kumaa. Ang masikaswak mo niyan time. Kabailak matkit di, tata. Ngam no agmay-may saak laang. Marikata na. Ay, bareng mayat taon intong bigat. Sapay ko matata. Sige, asikaswan nyo ang naimbag ni ante. Tapno sumrakan inton bigat. Ay, jak amunay tagluto. Makamuditan. Paray, agsaw ka na. Miss, Ay, adda kayo mat. Agorder kayon? Awan pa'y tinalutok asidaan. Agsakit ngamin ni auntie. ay mayat ano kasta? Tulungan na ka ni kumpare nga Orlan. Tulungan na. Saanin asumrag iti trabaho na. Ala paray, ibati ka dito takadwa ni Alma. Sige. Uy, agtagari ka mo ta. Ay, oo. Kadwain ka, Alma. Ibagam taramidan. Ta siyakaw ti mga ramay. Sorry naparsyakan kamutan itilutlutwag. Namantsaanan day ta uniform mo manong. Ay, Orlan langin tiyawag mo kanyak, Alma. Bayah mo na mamansaan ti uniform ko. Basta makadwa ka. O sige manong. Ay, Orlan gayam. Iyawat mo man di aklo. Dahito jay aklo, ading. Ni, inigamamatan ti imak, Orlan. Alma, mabalin ka dito agaram ka. Mababay inak. Iturturad ko nga ibaga ti pudno ariknak. Ay, nyalaki din aya. No, dumteng ti ayat. Di mapakpakadaan, ading. Imbaglaki din. Tamahiligak amangan iti budget mail. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.